Mathiko-ini ma munene wa ugitiri wa ofisini ya munini wa president Sergeant Kipyegon Kenei mwena wa Naikuru, munini wa president ndagitari William Ruto aupurite witikio uria enaguo wate kumukuruhania na gikuo kia abitha uyu no imwe ya njama iria irathugundwo kumuikia nja. Agikira mukonde miario ya Ruto, mutongoria wa aria nini mbunge-ini ya Senate James Orengo oigite ati gitama kiria Ruto areirwo gikuoneka wega ihinda-ini ria ciumia igiri. Ruto is demonstrating a degree of ignorance that a public officer should not exhibit, because he can only exhibit that degree of ignorance if he thought he's above the law. And he is not above the law. And the DCI's office cannot be mobilized because it has got a constitutional responsibility. Makiaria mari mwena wa Ting'ang'a kaunti-ini ya Kiambu, atongoria aria maranyita mbaru mubango wa gucenjia watho kuhitukira mendekithia ma BBI moigite ati angikorwo munini wa president niaraigua ta arahihinywo ni kiratu gia thirikari iria aratungata agirirwo ni gukunja kibari. Si tungemeuliza tu kwa heshima deputy president wetu, hii kisanga ambayo ina muandama kwa ofisi yake, mimi ningekuwa yeye ninge step aside niseme for the remaining days ambayo hii mambo ambayo inashughulika, mimi si deputy president kwanza baka hii mambo imalizike. Ngabana wa kaunti ya Kiambu na mumbunge wa guthukio Maina Kamanda manyitirire ati gutiri hindi ofisi ya Ruto ingikorwo ikirigicerio ni njama karundo cia ungumania na wikinae, no ciuria ciorio gugatuika ni baba njuru. Si angienda kwa DCI aandikishe aseme ninajua haya ndio ilifanyika, sasa nataka kuweka ile statement yake ile angeulizwa na DCI aiweke kwa mambo ya gazeti. Sasa hatuwezi kuwa tunapiga hiyo ofisi na tena tumeipea responsibility kubwa aina hiyo. Kama ni mtu ambaye upendi, an individual, huyu babas ambiwa atoke. Lakini institutions, DCI, na tunasema hata corruption, mambo yote ikitoka kwa DCI inaenda kwa Director of Prosecution, we have to respect those institutions. Ataramu oteti maroiga ati maya mahana tari makinya ma mbere makuhamurithia munini wa president kuma thirikari-ini, no Ruto erumite kini akiuga ati gutire handu arathie na nditi ona yakorwo na mutindiko riku hinya kana irathimo cia kuma ofisi-ini riku citikumuinainia. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.